Zdravo svima, dobrodošli na kanal Baneloni. Serijska i paralelna veza kondenzatora možemo da opišemo kroz dve formule, kao što smo to uradili u prošlom klipu sa otpornicima serijskom i paralelnom vezom, s tim što je ovdje obrnuta priča. Dakle, u paralelnoj vezi imamo sabiranje kapaciteta, kao što je to u serijskoj vezi za otpornike, i serijska veza kondenzatora se isto računa kao paralelna veza otpornika. Sad, to mogu da kažem još neku stvarčicu, a to je da sabiramo dakle kapacitete u paralelnoj vezi, ali je važno da istaknem, ako imamo različite napone u paralelnoj vezi kondenzatora, onda ovaj, da kažemo, ukupni kondenzator ima 25 V radni napon, jer je ovaj zapravo slaba karika, da kažem, u tom kolu. A kod ovog serijske veze, onda dobit ćemo efektivno kao jedan kondenzator kome su ove ploče pozitivna i negativna razmaknute, i čim su razmaknute manji je kapacitet između, ako ih približimo veći kapacitet, još veći i tako dalje. Svi znamo, nadam se, da kondenzator se stoji iz dve folije, jedna je vezana za jednu nogicu, druga je vezana za drugu nogicu i one su umotane jedna preko druge, izolovana kartonskim nekim kao materijalom, i unutra je sipan dielektrik, ono što iscuri kad propadne. To je dakle masa koja ne provodi struju, da tako kažem, i na taj način imamo kapacitet u zavisnosti od količine te folije, tehnologije, veličine i tako dalje, raznoraznih stvari. Imamo nazivni napon i kapacitet. Hoću da istaknem ovdje da šta ako je u serijskoj vezi 35 V recimo jedan kondenzator stavimo, a drugi 160, jer nemamo drugi zamenski za nešto, neki uređaj ili nešto što pravimo, onda šta se dešava? Sabiramo napone, ali ni ovo nije tačno. Dakle, ni ovo ne valja, ne možemo tako da računamo, osim ako je ovaj recimo isto 35 V, kondenzator ekvivalentan ova dva je 70 V i kapaciteta određenog ovom formulom. Ali zašto ovo ne može ovako? Jer su ogromni razlici u naponima, što znači da ako je ovaj 35, a ovaj 160, velika razlika će biti između ova dva, jer ovo kolo će težiti da izjednači potencijale, odnosno napon između ove i ove tačke, kao između ove i ove. Naravno i u zavisnosti od unutrašnjeg otpora jednog i drugog, ali da ne ulazimo u to, velika je verovatnoća da će ovaj da eksplodira. Tako da ne trebamo to raditi, ali zato ako imamo 35 V i dva komada, onda sasvim sigurno možemo da računamo da je 70 V na maksimalni neki napon koji bi mogli tu da dovedemo teoretski, ali naravno ne bi ja prelazio 50 V u tom slučaju, i to će raditi. Dakle, serijska veza. Idealno bi bilo još ovdje dodati po jedan otpornik, ovako recimo jedan 10 kΩ ili 1 kΩ i tako dalje, da bi bili sigurni da će napon da se lepo rasporedi između ta dva, a ujedno i da ih ispraznimo ako je nekom napajanju, ali u suštini i bez toga će raditi. Dakle, što se tiče serijski paralelne veze kondenzatora, sasvim je isto kao i ovo, samo obrnuto, kao što sam rekao i na početku. A evo da vidimo i kako bi to bilo na testeru. Dakle, imamo 470 mikrofarada, ovdje je 25 V, njega kad izmerimo 455, i ovo je isto sam uzeo od iste vrednosti i on je 455. Ajde da ga proverimo. 448, tu je negde. Sad ću da stavim paralelno na iste kontakte ovaj drugi, da vidimo da će sada bude duplo veći kapacitet u ovom slučaju, pošto su isti. I evo ga, kaže 900 i nešto, znači to je ok. Evo, sad u serijskoj vezi, kad sam već ovdje u nekom klipu sam pomenuo da od ovih elektrolitskih kondenzatora koji imaju svoj minus i plus koji moramo ispoštovati da ne bi eksplodirali instant,
Možemo da napravimo i blok kondenzator, odnosno bipolarni kondenzator, da tako kažem, tako što ćemo vezati minuse ovako i onda ćemo dobiti efektivno jedan kondenzator kod koga nisu bitni polovi. Dakle, bipolarni nema plus minus, možemo okrećemo kako hoćemo, neće eksplodirati, ako naravno ne dovedemo ogroman napon za koji ovi nisu predviđeni. Radio bi bipolarno i minus sa minusom ako bi vezali, a i plus sa plusom ako bi vezali. I evo sad ćemo da izmerimo to i da vidimo da li smo zapravo prepolovili kapacitet, a duplirali nazivni napon. I jesmo, evo ga kapacitet 220 mikrofarada, tako da to je to otprilike. Kondenzator može da se meri unutrašnji otpor u kolu, a kapacitet već mora da se izvadi da bi se izmerilo. I sad smo malo pojasnili veze kondenzatora i njegove performanse. Nešto osnovno o kondenzatorima, vezama, serijske paralelne i tako dalje. Hvala što ste gledali, vidimo se drugom prilikom. Pozdrav!